Mwaramutse tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. None se mvuge ko nanjye byatunguye benshi nkuko nawe biri kuma kugutungura. M23 yaravuze ko itazigera itakaza na santimetero n'imwe, ivuga ko izarwana umuhenerezo mpaka igeze Uvira. Ngabagabo bararutanwa da. Leta zimwe za Amerika ya Republika ya Demokarasi ya Congo, igitutu cya Trump gikubita ku ruturusasu. M23 irekuye ibice nta wirukanseho, iravuga iteka dusubira inyuma twarabisabwe nta kundi. Bisa nawe M23 impamvu yabo yo kurwana Amerika yanze burundu kugeza ku rwego yabwira ngo nibice mwafashe mu birekure mubive mu Burundi muzamuke. None M23 gahunda ni Kamanyola no kuruhukira Sanje, Luvunji, Lubarika kuzamuka mpaka bageze Kamanyola. Abasirikari ba M23 batangiye kuzamuka, gusa icyatunguye benshi ntabwo ari cyo cyo kugenda kwa M23. Izo ni inka murimo kubona imbere y'iyi modoka. Abaturage b'abanyamurenge bashuye inka zabo ziri mu bwoko butandukanye, inyambo ndetse n'inkungu. Inka zitandukanye barazizamura bazivana mu bice bitandukanye aho M23 iri guturuka. Bati tugumye ahangaha Wazalendo kadusanga inka zacu bazibaga, bazirya bazimara cyangwa se bazicira ku gasozi ngo twagiye tuboniza handi uko byagenze. Ubushyo bwabo barabushorera barabujyana. Bati ntabwo dushobora guhagarara ahangaha, ntabwo dushobora gukomeza kuba hano M23 itari. Ubwo no bagiye nyine mu bice bya Kamanyola aho M23 iruhukira niho baruhukira. Bati nta kundi tugomba kurikira M23. Ni mu gihe leta ya Congo na leta zimwe za Amerika babita u Rwanda. Abangaba bo bavuga yuko ari bene wabo babarindira amahoro n'umutekano mu bice bya Congo, bagomba kubakurikira kuko ari bo bandi bizeye kuko baha amahoro. Gusa abandi baturage bo basanga bagumye mu ngo zabo batari abanyamurenge. Hanyuma ukamenya ko inka zo nyine nyinshi abasivilani benshi mubazamutse mubavuye muri iki cyerekezo cya Sanje, Luvunji, harimo abaturage bavuye muri Uvira, babandi n'ubundi bari barahunze bahunga Uvira ubwo M23 yivagamo bakayikurikira. N'ubundi bongeye kuzinga karago bakurikira M23 ngo bajyane Kamanyola no mu bindi bice aho M23 zaruhukiye niho bazagera, kuko gusigara ko nta hantu baba basigaye ngo bagomba komeza kugenda. Ibi turabigarukaho. Sibyo gusa turaza kuvugaho inama ya leta Congo ndetse na Uganda yageze kuri byinshi. Abaminisitiri bashashe inzobe baraganira bemeranya ubufatanye butarimo uguhishanya, butarimo amabanga, ubufatanye bwemeza gukorana kwa nyako kandi kuzazana umusaruro w'ibihugu zombi. Urwikekwe ruveho, ubufatanye bushinga imizi. Ibi benshi bavuga yuko Uganda ufatanya na Republika ya Demokarasi ya Congo mufatanye imizi nk'uko nguko nta muntu n'umwe wari ubwiteze, mu gihe Uganda ifatanya n'igihugu cy'u Rwanda mu gusaba ko Congo yakemera M23. Gusa ariko bigeze mu buryo bwa diplomasi. Uganda iti Congo bafite byinshi dukeneye. Buretse misi ishize ari n'ikindi cye cyapanzwe ndakikubwira. Gusa amakuru akemeza byinshi. Iyi nama ko yagomba kuganirwamo byinshi, nako byagenze. Abaminisitiri benshi bo muri Congo aba Uganda bahuye maze basinya amasezerano ariko agomba kwemezwa n'abaperezida. Tshisekedi Tshilombo uyu munsi aragira uruzinduko muri Uganda, agomba guhura n'impande cyangwa se n'uruhande rwa Uganda maze ugashyira umukono ku masezerano y'amahoro. Ntibizwi niba na Yoweri Kaguta Museveni aza kuyageramo, ariko hejuru ya 90% amahirwe nuko perezida bombi barahurira aho bagomba gushyirira umukono ku masezerano yaganiriwe n'impande zombi, uruhande rwa Congo n'uruhande rwa Uganda. Ndikanze ibi kuvuga byose tubijyemo kamwe ku kandi none kimwe dushize inyuma, ahubwo tubyicare tubirebere hamwe byose uko byakabaye. Nyemerera ngo ikaze cyende umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze kuri mwese. Ubwo reka dutangire ahangaha. Ni inkuru ikomeje kuvuga mu bitangazamakuru byinshi no ku mbuga nkoranyambaga. Inkuru ko bayo M23 iri kuva mu bice byayo yarakabyemo igafunga bukwasi, kavuga ko itazava muri izo bice uko byagenda kose. Iminsi yakihindura zikaba imikara cyangwa se ikaba imituku,
ko nawe uzigera abwiramo 23 kuva muri ako gace nayo ngo yemere igamya neza ko idashobora kuzava muri utwo duce uko bizagenda kose. None ubu M23 bisa naho byayishobeye nyuma y'itegeko bivuga ko ryatutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko bamwe ariko byemeza risaba M23 kurekura uduce twose maze ubundi igasubira inyuma. Nagasuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zanze. Minsi yashize M23 yagiye isabwa inshuro nyinshi kurekura uduce twose ho muri Kivu y'Amajyepfo kuva Uvira ubwo bari bakimara kuyigarurira ubwo bujya amahoro n'umutekano iboneke muri Congo, ariko M23 bashinja ko ingabo z'u Rwanda bagomba kuba bavuye muri Congo bakava muri Uvira bakazamuka milimetero 75 gusa uturutse muri Uvira no kugera Kamanyola. Ibi M23 yasaga nk'ari biciye amazi ivuga ko igomba gucungira bugufi cyane Uvira. Yagiye igenda isata burenge iva Uvira jya Kiliba, Bakiliba jya Runingi, iva Runingi jya Sange, ari nawe yesa nk'aho yafungiye, ariko n'ubundi barayizamuye bayirenza imisozi n'ibibaya barayikomezanya ngo igomba kugenda ikagira Kamanyola. Ibyo bice byose bigahagarikwa. Utajya ngo ari umuntu kubakurikirana nibwo ngo barayizamuye, habe n'urabwira ngo munyura ngaha, ahubwo ni itegeko ngo ryaturutse ngibukuru i Washington. Biri kuvuga gute ibi ibyo kuva kwa M23 muri iki cyerekezo kigana muri Uvira? Nkuko amakuru akomeze gutangazwa abivuga, iyi ni gahunda ngo yagaragaye cyane cyane muri Sange mu karere ka Uvira ndetse no mu duce twa Kabunambo na Kigurwe mu nkengero z'umujyi wa Uvira muri Sazo bwa Congo. Raporo igaragaza ko aba polisi cyangwa se abasirikare M23 RC baherekejwe n'abakozi babo ba gisivile bari bashinzwe ubuyobozi bw'utwo duce. Kugeza ubu ngo bavuye mu ngo no mu biro bari batuyemo barazinga baragenda. N'abasirikari n'abasivile bakorana na M23 n'abayoboraga muri izo localité bose bazinze utwo baragenda. Hari impamvu eshatu zituma n'abasivile bagenda bari abayobozi. Unuka kenshi iyo wari uri umuyobozi kandi M23 gasangwa na wazalendo nawe urumva ivyo gukorera. Kubw'ivyo rero unabo ntibari gusigara bose bazinze baragenda, nubwo hari n'andi makuru akunze kubashinjwa cyangwa se makuru ariko M23 yita ibinyoma avuga ko abayobozi ba gisivile nabo baba batazwi iyo baturutse kuko ataraba muri ako gace akaba kayobowe nabo. Muri make abayobozi bayobora muri Sange ugasanga baturutse ahandi hantu nko muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se muri Bukavu. N'abasirikare ba M23 abo bose ko kurande rwa Kongo kabita abanyarwanda. Ubwizo rero bose bavuye muri ivyo bice barazamuka nyuma yuko byemejwe ko bagiye kora withdraw. Amakuru agakomeza avuga iki mukatangazwa kuri rezo sociaux ukuva kwabo muri ibyo bice bingo byerekanye ko bahagaritse akazi ko kwicara muri ibyo byerekezo no kugaba ibitero. Icyakora impamvu z'iyi gahunda ntago zitangazwa n'uyu mutwe bwango umutwe itangazo bagaragaza impamvu babaye nk'inko kiruka bagatakaza agace bari bavuze ko batatangaza na santimetero n'imwe. Nubwo inzego z'ubuyobozi n'abayobozi bakuweho, ibi ntibigaragaza ko bacitse muri ako gace burundu. Abarwanyi benshi M23 baracyavugwa mu mujyi wa Sange. Ndavuga aya makuru agitangazwa ku munsi wa tariki 10 ku isaha y'isa 10 za kumugoroba kuri rezo sociaux. Bavuze ko ku isaha y'isa 10 muri Sange hari kimwe abayobozi ba M23 utagira ngo wazarenda bahise bazamuka bajya kutambagira muri Sange ishwi. Uyu mujyi nubwo havuye amasikari benshi ba M23 abandi bawusigayemo. Gusa ariko ibyo kuva kwa M23 mutwe duce byakunze kuvugwa. Umwe mu baturage wavugaga mu ibanga yagize ati turacyabona abasirikare banyura mu nzira zimwe na zimwe bimura abantu ntibirarangira. Bati tukubona abaturage n'abasirikare batambuka. Gusa hano hakomeye cyane ni ikiraro cya Sange, niho hantu wavuga ngo hingenzi cyane kwarekura ubu urekuye agace kose. Aho bari barindiriye haherereye ahantu hakomeye kugeza ubu haracyarinzwe n'inyeshyamba Sange, kuko bazi neza ko kuyirekura iki kiraro cya Sange turuka Runingo, aho muri Runingo itabisuka muri Sange wenda bateye barangiza gukora withdraw. Ahantu kandi hitegeye cyane agace ka Runingo bituma bagenzura abatambuka muri uyu muhanda, bityo gatuma umutekano ukomeza kwiyongera ku bantu n'ibicuruzwa muri Sange ndetse ku buryo gupfa kuhataka bitakunda. Gusa kuva kw'abayobozi ndetse no kwakwishyira uburinzi ubwo vangitanye bw'ibyo ngibyo bitera benshi kwibaza byinshi. Abahagarariye société civile bo mu gace bakomeje kwitondera cyane ibi ngibi batinya ko hashobora kuba imyigaragambyo ishobora kuba ari ukwivugurura gusa ngaho kuba ukwimuka burundu mu duce two muri Sange. Niko société civile zabo zibivuga ngo uko babibona babona bamwe bagenda abandi bahaguma, gushobora kuba bigaragaza ko haba hari gahunda kwa M23 yo kuhinduranya abasirikari bagiye kuzana abandi bashya abandi bazamuka.
kugeza ubu abayobozi ba gisirikari basanzwe ntibaratangaza ku mugaragaro ku bijyanye no kongera kugenzura utwo duce, ariko nubwo izo societe civile zifite ubwoba kuko ibintu bishobora kuba bibi cyane. Inyeshyamba za F23 ziri hafi kuva muri turiya duce zikajya muri Kamanyola na Kamanyola bakaba bashaka kuzayibavanamo. Nyuma yo gufata Uvira, Leta Zunze za Amerika zizarakubisiye ibipfunsi ku meza isaba ko M23 iva mu metero 70 mu majyaruguru ya Uvira kubera igitutu cy'abanyamerika. Rero nyuma yo kuva muri sange bwa mbere, inyeshyamba zisa nkaho zisubiye mu mwanya wazo wa mbere igitero bagabye kuri Uvira, ibyo bakomeje gusabwa na mbere hose bakaba berekeje muri Kamanyola. Ni nyuma y'amagambo nanone akarishye Leta Zunze za Amerika bimaze iminsi batangaje, bwa mbere yavuzwe na Marco Rubio, ubundi yongera gusubirwamo n'umwe mu bayobozi b'abasenateri muri Leta Zunze za Amerika, avuga ko Leta Zunze za Amerika bakwiriye gufata ingamba zikomeye bakoresha ibikoresho byose bafite, bakataka umuntu wese urenga ku masezerano cyangwa se utuma Kongo idatekana, uzana umutekano muke muri Kongo, uwari wese bagomba kumwataka akafatirwa ingamba zikarishye kugira ngo hatazongera gusubira igikorwa kimeze nka gutyo cyo gutuma amahoro n'umutekano bitaboneka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi benshi bakibyumva hari nyuma y'ibihano byafatiwe Joseph Kabila Kabange, yabonetse neza ko Amerika ikarishye cyane ikomeje ibikorwa biremereye ko buntu basigaye kwinjira muri M23, abayobozi M23 bagafatirwa ibihano bikomeye, nubwo n'ubundi bamwe muri bo n'ubundi asanzwe bafite ibihano bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma Iluvunji havuzwe umurongo muremure, amasasu, imbunda byose ngo byazamuwe byerekeza muri Kamanyola. Uyu munsi ku cyumweru tariki 10 z'ukwezi kwa 5/2026 ni inkuru yari yanditswe kuri Axe muri Luvunji, avuga ko benshi b'ingabo z'u Rwanda na FC23 nkuko akunze kubita barimo Mwami Karingishi batangiye kwimura ibintu zabo ndetse n'imiryango yabo berekeza Kamanyola. Amakatuka kuri Kamanyola aravuga ko amakamyo 2 amaze kugerayo, kandi bivuga ko abari muri ayo makamyo barimo gutura mu bubiko bwa Veni Bishweka no mu nzu ya Katangaza. Nko bavuga yuko ibikoresho bya mbere byarangije kugera muri Kamanyola ku munsi w'ejo, ndetse n'abantu bavuye muri Uvira mu mezi 3 ashize ngo bari muri ako gace mu buryo wavuga ko bugoye cyane, kandi bibaza impamvu bayisemo kuza mu nkambi z'M23, ngo niko bavuga nkuko babyanditse kuri X. Ingabo za M23 zikomeje kuba muri ivyo bice, ariko bavuga ko barimo gutura muri Katogota, nyamara muri 75 bagera mu bigomba kuba birigarukira mu gice cya Skapamaza Ngomo, ngo ni hepfo gato cyane ya Kamanyola. Katogota ntabwo irimo, ku buryo nyine Katogota ibayiwemo na M23, n'ubundi byatuma Leta Zunze za Amerika zibona ko ntacyo M23 ikoze, kuri bashobora gukomeza kwireba ikinyori kandi nta kitagize, kuri byo bayishaka ngo nyine ibirometero byose byuzuye. Amerika ng'ikintu ishaka nuko bayubaha 100%, bakabona neza ko ari ngombwa kuyumvira, bita ibyo ngibyo igakoresha ngikoresho byayo yataka. Gusa mu kuzamuka ibyatumye benshi batekereza yuko atari uburyo bwa strategy bwa M23 ukari gutakaza burundu utwo duce no kutuvamo za nyazo, nuko kuri ubu ngubu bivugwa yuko abanyamulenge baherekejwe n'amatungo yabo bari mu guhunga ikiba cya Ruzizi, nyuma y'uko FC23 itagiye kuva muri ako gace ka Kivu y'Amajyepfo. Bivuze ngo abanyamulenge bafite amakuru ndetse bino kuba impamvu ituma bava muri utwo duce bamaze igihe batuyemo bakurikira hari kujya M23, nyuma gutinya cyane ko bashobora guhura n'uva gusenya. Murebe izo nka zose, ntabwo inka zingana gutyo zazamuka mu duce twe turi muri 23 n'abanyamurenge bakazicyura cyangwa se bakazizamura badafite amakuru y'uko M23 itaraza kugaruka. Bazi kwibuze kugaruka nibazizamura zose ngo bazivane muri Luvunji, Sange n'ahandi, basa n'aho bari kwerekeza kuri Kamanyola. Nuko bazi neza ko M23 nta coming back, nta kugaruka inyuma bihari, ari ukuzamuka mpaka bakagera Kamanyola, byo garuka hepfo byo bitazakunda. Nyuma andi makuru akemeza iki, igihe cyose AFC 23 ivuye mu byabo inzakaringaniye z'abanyamurenge buziba nanone abagomba kuzamuka. Abakongomani mu mvugo zabo zikarise bakunze gushinja M23 ngo kugimbata abaturage, nyamara M23 kabwiti none ko bafite impungenge ubuzima bwabo basigara. Nkuko ayo magambo banditse kuri X, bamwe bavuga yuko ari gukina ku muzimba abanyamurenge. Muri Uvira amaza magana y'abanyamurenge uyarasenywe, amashuri, ubucuruzi n'insengero mu byaratwitswe. Uyu munsi mu kiba cya Ruzizi amatungo y'abanyamurenge nayo ntabwo ari hasigaye irimo kuzamuka. Kuva intambara yatangira 80% by'ubukungu bw'abanyamurenge
bisa nk'abo bamaze gusenyuka, benshi bari mu buhungiro, babayeho nabi, inka zabo, inzu zabo, imirima yabo, byinshi nyine ntago birimo kwitabwaho kuko nta mahoro bafite. Gusa ariko icyangombwa ni ubuzima, niyo mpamvu nabo bemera guhunga nubwo nta buzima bwiza mu buhungiro, ariko kubaho nabi biruta kutabaho, niyo mpamvu bemera kujya guhunga. Tugaruke kuri inama ya Congo ndetse na Uganda yageze ku myanzuro myinshi. Ku rukuta rwa X rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Congo bagize bati ku cyumweru tariki 10 Gicurasi 2026 Kampala muri Uganda, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu nyakubahwa Madame Theresa Kwagena Kayikwamba yayoboye hamwe na mugenzi we wa Uganda Honorable General Odongo Jeje Abubakar wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, imirimo y'inama ya minisitiri ba komisiyo ya 9 ihuriweho na Congo ndetse na Uganda. Bati iyi nama ya minisitiri yemereye impande zombi kujya kongera kwemeza ko kubyo zihuriyeho mu gushimangira amahirwe zombi cyane cyane mu bijyanye n'umutekano, ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ibikorwa remezo by'akarere no guhuza ubukungu mu buryo bw'ubufatanye buhamye mu gukorera inyungu z'abaturage bombi cyangwa se ibihugu zombi, Uganda na Congo. Bakomeza bagira bati mu gusoza inama impande zombi zemeje umushinga amasezerano menshi agomba gusinywa, harimo amasezerano mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu, amasezerano y'ubwumvikane ku ikoranabuhanga mu itumanaho ndetse n'amasezerano y'ubwumvikane ku bukerarugendo. Muri rusange abaminisitiri 23 mu bihugu zombi bitabiriye inama y'abaminisitiri yahuje impande zombi. Inama nk'ingiyi iba yitezwemo byinshi koko nk'uko babigarutseho, kandi ibyo kongera gushimangira ubufatanye bw'ibihugu bibiri byakoze iyo nama mu buryo bw'iterambere ndetse mu buryo gukomeza kunoganya imikoranire. Iyi ni inama bavuga ko ari Uganda izungukiramo, ari na Congo izungukiramo. Niyo mpamvu bamwe bavuga yuko ibu ngubu ari intambwe ishimishije ibihugu zombi bisa naho zateye, kandi bisa naho gutera intambwe ari ikintu kinini cyane bisobanuye. Kuri urundi ruhande rero M23 mu gihe iva muri ibice byayo byo muri Kivu Amajyepfo, inama ikaba irimo kuba muri Uganda. Tshisekedi Tshilombo we ategerejwe kwakirwa muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi, Tshisekedi Tshilombo ategerejwe kwakirwa muri Uganda, agomba kujya kwitabira inama rukokoma iri kuba hagati y'abaminisitiri b'impande zombi, yangiza agashyira umukono kuri amasezerano yizweho n'impande zombi za minisitiri, hanyuma ayo masezerano agatangira gushyirwa mu bikorwa. Hari ibintu bitatu tugomba kwitega. Hari umuhanda wari waravuzweho mbere kubakwa hagati ya Uganda ndetse na Congo, ubu ngubu ugiye gutangira gushyirwa mu bikorwa, kandi umuhanda uzanyura Goma ugane muri za Uvira. Nyine uwo muhanda wa Uvira bagomba kuzavugura bakazamuka kagera muri Goma, bakazamuka mpaka bageze muri Uganda. Umuhanda bagomba kuzubaka ufite uburinzi bw'umutekano ukomeye cyane. Ubwizo Uganda ikari mu gufatanye. Amakuru amwe avuga ko iyi deal irimwe n'umunyamerika. Burya mutazabona inka baririye mugasigara ku ruhu gusa. Umunyamerika asanzwe akorana na Uganda mu ibanga. Ntabwo ari 100% kuko n'ubundi Uganda hari uburyo ikorana n'Abarusiya. Ariko hari uburyo nanone inyungu z'abanyamerika ziri mu kano karere zitabwaho Uganda ibigizemo uruhare. Uganda rero nka kimwe mu bihugu bikomeye cyane muri kano karere bifite politiki izobereye cyane ibibazo muri kano karere. Leta zimwe za Amerika basanze ngari ngombwa utabashyira ku ruhande muri deal bagiye gukina muri Congo, deal irimo amabuye y'agaciro y'umurengera, deal irimo Congo, Angola na Zambia. Congo ubona ko kwiteza yonyine cyangwa kwishyira yonyine mu bihugu bya EAC nta gihugu na kimwe kindi usibye Burundi bari kumwe, basanga ntago bizaba ari umubare. Bati mureke Uganda bakomeze bafatanye. Niyo mpamvu iyi nama yongeye gutangizwa na bya birego byose byashinjaga Uganda gutera inkunga ya 23 ugasana birengeje ingohe ntibabyiteho kugira ngo ufatanye bw'ibihugu byombi bikomeze. Gusa niba Leta zimwe za Amerika zazi muri kano gakino, kandi Uganda nikari kubona hari inyungu nyinshi yavanamo, bumvikana cyane cyane ko nayo ntacyo byabihirijwe ugutera inkunga M23 mu gihe hari inyungu nyinshi babona muri Congo kandi no kufatanya bw'ibindi bihugu. Kubw'ibyo rero uruhande rwa rukomeje kuvuga gusa ku ruhande rwa M23 rwa ruhande rw'u Rwanda rwonyine, basa nk'ari rwo rushinzwe gufatanya na M23 byonyine, nubwo UN cyangwa se izamugukeze z'umuryango w'abibumbye Group of Experts bigeze gushinja Uganda kwishyira mu majwi nk'abantu batukaho n'ibikoresho bigera kuri M23 kimwe ngo n'abasirikari. Gusa hagiye hibazwa impamvu Congo itigeze kenshi ishinja Uganda kugira uruhare muri bino bibazo by'intambara muri Congo, buryo mbese nta hantu na hamwe muri raporo za Congo
higeze havugwa cyane M23 wayishinje gukorana na Uganda, akenshi bivugira u Rwanda. Ibazwa ibibazo byinshi, ariko si ubufatanye bwo buraza kubashyashya ari ibintu bibazo bikomeje by'umutekano mu cy'umurasirazuba bwa Kongo. Ngaro uburyo nabwo biraza kugira effect cyangwa se iki twakita ingaruka z'ubwo bufatanye kuri 23. Imiryango itegamiye kuri leta n'abaturage ibaraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Kongo barasaba ko abagize itsinda ry'abahibu force cyangwa se abitwa ORS bavanwa muri FARDC cyangwa se bavanwa muri izi ngabo ziri muri Baraka, bashinjwa ubujura. Abashinjwa ubujura, gufata ku ngufu n'ihohoterwa ritandukanye ryakorewe abaturage bo muri aka gace ko muri Baraka. Mu nama iherutse gukorwa, iri shyirahamwe yatangaje ko rikomeje guteza umutekano muke, ryatangaje ko rikomeje guteza umutekano muke mu mikorere y'iri tsinda ry'umutekano ya ORS. Hanyuma nyuma y'inama, abahagarariye abaturage bamaganye ubujura bwinshi bwitwaje intwaro n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rihungabanya amahoro y'abaturage. Ubu barasaba ko aba bakozi basimbuzwa inzego zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko zatojwe neza kandi zubahiriza amahame ya Repubulika ya leta, kugira ngo hongererwe icyizere hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano mu gihe abangaba bashinjwa ibikorwa by'ubusahuzi n'ubusambo. Mu gihe bavugwa ko abayobozi badafite imbaraga, abateguye iki gikorwa barimo gutera ubwoba ko bazatangira ibikorwa bikomeye nko mu minsi yo mu minsi iri imbere. Igikorwa cyo bivuga ngo ni umunsi w'abapfuye, ikibaza bageneye imyigaragambyo y'amahoro. Kugeza ubu abayobozi b'inzego zibanze na polisi ntibarasubiza ku mugaragaro iby'iki cyemezo cyo kwamagana ingabo za FARDC yo mu isami ry'ingabo zasanzwe muri Baraka. Bari gushinja ubugambanyi, bagashinja ibikorwa bibi cyane bibangamira abasivili. Gusa kuri benshi ingibi bikaba ari gutakaza amanota kwa FARDC, ari gutakaza amanota kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi atari ibintu abantu bakishimira mu gihe FARDC bakomeje kubikora cyangwa se bikomeje kubavugwaho nk'ibikorwa bimeze gutyo. Mu gihe avuga ko nanone kandi uburyo bw'imikorere yabwo budahwitse cyangwa se uburyo kurwana kwabo barwana ariko batite kwa civil. Bamwe mu basivili bavuga yuko FARDC yakwiriye kubirangwamo abasirikari b'abanyamwuga bazi neza icyo kurinda abasivili bivuze, banazi neza icyo bagomba gukorera abaturage, kubaho umutekano. Abaminisitiri ba guverinoma ya Kongo bagera kuri 17 bageze i Kampala muri Uganda ku ruhande rw'inama ya 9 ya komisiyo ihoraho iriho na Kongo ndetse na Uganda. Uyoboye itsinda ni minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ni Shabani Luko, niwe uyoboye iri tsinda rya minisitiri 17 bose ba leta Kongo bagiye muri Uganda mu nama ihuza ibihugu zombi, inama rukokoma ifatirwamo ibyemezo bikomeye. Ibiganiro zombi bigamije ahanini gusuzuma urwego rw'ishyirwa mu bikorwa ry'inama zatanzwe mu nama ibanziza iyabereye Kinshasa. Ni bimwe mu bigize imbaraga zo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu zombi mu nzego zitandukanye z'ingamba, harimo ubwugarizi n'umutekano, ubuzima, politike ndetse na diplomasi n'ibindi. Bamenya ko leta ya Uganda na Repubulika ya Kongo Kinshasa basanzwe bafatanya muri byinshi, cyane cyane mu guhangana n'ibitero bya ADF NALU ndetse no gukomeza gushimangira ubufatanye bijyanye n'ubukungu. Hari n'umushinga wo kubaka umuhanda uturuka mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru bijya mu Kivu y'Amajyepfo manuka ukazagera muri Uganda. Ibi rero ni ibikorwa ibihugu zombi bibona ko ari ibihugu bizabazaniye iterambere, ari no mpamvu Uganda na Kongo mu bufatanye bwabo bimakaza cyane cyane gukorera hamwe ndetse no gushimangira inyungu iri mu mikoranire. Ku ruhande rero rw'abitabiriye iyi nama ku ruhande rwa Kongo harimo abagomba kurebera cyane cyane ku bijyanye n'umutekano nka Ruko Shabani, aho bagomba kureba niba koko cyangwa kwaza Uganda niba koko iri nyuma ya 23 nyuma birego bimaze iminsi bishinjwa kino gihugu cya Uganda. Icya kabiri kureba ibijyanye no guhangana na ADF. Icya gatatu no kureba niba Kongo na Uganda banafatanya guhiga Codeco na CRP ya Thomas Lubanga. Kuri iki cyumweru tariki 10 Gicurasi, inama ya minisitiri yo kwemeza no gusinya amasezerano amwe raporo zateguwe n'abayobozi bakuru b'ibihugu zombi yemejwe kandi yemezwa n'abanyamabanga bakuru b'ibihugu zombi. Ki inama iraba none ari inama itegerejwe cyane kandi inama igomba gutanga umusaruro w'ibihugu zombi. Inama abaminisitiri ba Kongo ndetse na Uganda bagomba kugiramo uruhare birumvikana,
kugira ngo iki gikorwa kirangurwe neza cyangwa se kigende neza kigerweho ubufatanye bukwiriye hagati y'abanyapolitiki b'ibihugu bibiri ndetse n'uburyo bw'ubufatanye bwo gukemura amatati n'amakimbirane akomeje kwibasira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko byagira n'ingaruka kuri Uganda. Hari ibintu bitatu wamenya kuri iyi nshuro. Uganda na Kongo muri iyi minsi ishize byagiye bisa naho biri guhangana bitari kumvikana neza cyane nyuma amagambo ya General Muhoozi Kainerugaba wagiye avuga byinshi ndetse akanavuga ko wazalendo bagomba kubarwanya, akavuga yuko bazafata Kisangani n'andi magambo nk'ayo ngayo yagiye kuvugwa na bwana General Muhoozi Kainerugaba. Aya magambo yagiye abyutse umwuka utari mwiza hagati y'ibihugu zombi, ariko basa naho ibihugu zombi babirengeje amaso, barenza amagambo yo kuri Twitter ingohe, bakomeza kwikoranira mikoranire yabo. Uganda kuba na Kongo bari mufatanye bwiza cyane, bamwe bashimangira cyane ko ibingibi byazana impinduka muri kano karere. Icyo kwa kibazwa niba Uganda ishobora gukonvenka Kongo maze Kongo ikagana na M23 mu gihe Kongo ihagarikiwe na Angola, Zambia, Leta Zunze za Amerika, Afrika y'Epfo n'u Burundi nabo bari kureba uburyo bahangana na M23 mpaka bakanayirimbura. Byaba na ngombwa aho bashinja kuya batera inkunga ari bo Rwanda nabo bakabigenderamo. Ano mugambi Tshisekedi Tshilombo yanatangije iminsi yashize avuga ko abanyapolitike bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bashyize hamwe yabatera inkunga. Kuri ngure Jean-Luc Habyarimana, General Kayumba Faustin Nyamwasa n'abandi bari kuremberwa imbere ngabo bari korana na Tshisekedi Tshilombo muri kino gihe. Bamwe banashimangiye cyane ko umugambi w'iyi mihuro y'abayobozi cyangwa se abo banyapolitike batandukanye nta wundi ari umugambi wo kubushushanya kujya bazatera igihugu cy'u Rwanda batsigarurire cyangwa se bashyira ubutegetsi bushya bishimira apana ubusanzwe buri bwa FPR kuko ari ubutegetsi ngo bubi cyane kuri bo. Bajujubije Kongo, bwateye Kongo inshuro nyinshi, n'uyu munsi ngo bwateye Kongo n'ubwo Rwanda ibyo birego byose rubihakana kuba kari ibinyuma ko rutigeze butera Kongo. Leta y'u Rwanda igamya neza cyane ko icyakora rwifuza ko ibibazo byo muri Kongo byarangira. Ikindi Rwanda kanagaragaza ko ngo muri Kongo koko rafite imbogamizi kuko ari umutwe urwaye umutegetsi bw'u Rwanda witwa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka wa 1994 nk'uko Leta y'u Rwanda ibivuga. Mara Leta ya Kongo isa n'ivundiye matwi akujya kwanye FDLR gakomeza kohereza ibikoresho ndetse no gusa naho bakorana na FARDC uburyo isa kwisa bakitega ahubwo ko intambara yakubura. Nanjye gisa kwisahara Leta Zunze za Amerika nazo zatanze umuburo zivuga yuko abantu kwiriye kwirinda mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko kuva kilometero 10 tuze kuri Republika ya Kongo. Rubavu, Rusizi na Musanze tumwe mu turere twibasirwa cyane kurusha utundi. Ba mukerarugendo b'Abanyamerika basabwe kwirinda kwakorera ingendo, n'abasanzwe baba muri ambasade ya Leta Zunze za Amerika basabwa ko niba bagiye gukora urugendo muri cyo byerekezo bagomba gusaba green light uburenganzira bwo kujyayo nimba umunsi byemewe cyangwa se bitemewe. Nyine bijyanye n'ubutasi Leta Zunze za Amerika ifite, benshi babihera ko bavuga yuko haba hari umugambi ukomeye cyane wari gupangwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. None nge nawe tubyemere Tshisekedi Tshilombo indi manda arayihawe baramubatije ngakomeza bere Perezida Repubulika ya Kongo. Maperezida bose bayoboye Repubulika ya Kongo uko ari bane tuzi: Mobutu Sese Seko, Roi Desire Kabila, Joseph Kabila Kabange na Tshisekedi Tshilombo. Bamwe makongomani bashimangiye cyane ko nta muperezida n'umwe wigeze akora ikorwa byiza bikorera Kongo nka Tshisekedi Tshilombo, uko niyo muperezida wenyine amenye ikibazo ngo Kongo ifite kandi agomba kugishakira umuti ahereye mu mizi. Ubutegetsi bwa Roi Desire Kabila Kongo ari mu bibazo bikomeye cyane byanatewe na Lasidi Goma kugira ngo bajye kubana ubutegetsi bwa Roi Desire Kabila. Byanarangiye koko ibyo bitero bimwivuganye maze bihimikwa Joseph Kabila Kabange. Uyu Kabange ku butegetsi bwe nawe ntigeze atsinda FDLR, ntigeze ayirandura burundu, ikindi kandi ntigeze anaha M23 byirwanira mu buryo bwuzuye ku buryo wamushimira cyane ko yazaniye umutekano Repubulika ya Kongo. Bakongomana bavuga ko nta kintu abamariye, ahubwo igisikari cye ku butegetsi bwe ngo kinjiriwe. Ni Tshisekedi Tshilombo wabivuze. Igisikari cya Kongo cyarinjiriwe n'umwanzi yashinja u Rwanda ku buryo ngo kitaye igisikari gikomeye, ahubwo cya igisikari kitagiye gusenywa, cyagomba no gukoreshwa mu gusenya igihugu cya Kongo no mu buryo kwigarura ubutaka bwa Repubulika ya Kongo cyitwa balkanisation. Ariko Tshisekedi Tshilombo avuga ko batangiye amavugurura yo kubaka igisikari gikomeye bakigenera bije ihambaye, uburyo benshi babona ko ari umuntu ufite akazoza keza cyane ku gihugu cyabo kukinira umutekano. Uburyo Tshisekedi Tshilombo kutaboneka mu mwanya wa perezida ari igihombo ku muturage mutoya ufite umwaka umwe ndetse umuturage w'imyaka 100 muri Repubulika ya Kongo. Ni perezida w'inzozi, ni perezida ufite imitekerereze ihambaye. Usibye ibyo banamushimira cyane ngo kuba afite diplomasi yo ku rwego rwo hejuru. Ngegeze muri diplomasi utuntu twe turikora cyane.
umuntu ushobora gukonvinka leta z'ubumwe za Amerika zigaca bugufi zikaza zikamukorera akazi. Uyu muperezida areba kure cyane ku rwego rudasanzwe. Ibi byose rero bashimagiza Tshisekedi Tshilombo ni bimwe mu byatumye abamwe mu ishyaka rye rya UDPS n'abandi baturage muri rusange bihereza imihanda bavuga ko bakeneye Tshisekedi Tshilombo mu yindi manda, k'ibyo yavuze byo kuba amatora atagomba kuba muri Kongo batabyumva adahawe indi manda. Icya kabiri no kuvuga yuko abakongomani bagomba kumuhesha indi manda bavyiyemeje kubikora, bahamagarira referendum mu gihugu cyose. Nubwo hari abamurwanya nabo batari bakeya barimo na Moise Katumbi Chapwe, Martin Fayulu na Denis Mukwege bavuga yuko Tshisekedi Tshilombo atakwiriye kubona indi manda, ariko abasivile rubanda nyamwinshi uyu ne perezida bashaka kujya akomeza gutegeka igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ko Tshisekedi Tshilombo yakomeza gutegeka Kongo ntago itegeko nshinga rya kemera gusa manda imwe itaha. Benshi bavuga yuko iyo tegeko nshinga rishobora kwemera umuntu kandida perezida muri Kongo gutorerwa manda enye ariko zitarenze 5. Bivuze ko Tshisekedi Tshilombo yafite manda 2 cyangwa se 3 imbere hangaha agomba gutegeka Republika ya Kongo manda y'imyaka 5 una hagati y'imyaka 10 na 15. Tshisekedi ashobora kuza abakiri perezida wa Republika ya Kongo n'itegeko nshinga rihindutse. Benshi bavuga yuko akenshi iyi ari propaganda ikoreshwa na za leta cyangwa se abayobozi bakuru ubutegetsi iyo bagiye mu baturage bakabasaba kwigaragambya bahamagara referendum. Akenshi ngo betari ubusabe bw'abaturage ahubwo biba ari propaganda yabo. Icyo gihe nguzebwirwa no kuba perezida mu kwiyamamaza kwe agaragaje ko watsinze ku rugero rwo hejuru cyangwa se yenda karebazabiranya bamwe mu politike bafite ijambo ntabo yemereye kwiyamamariza kuyobora igihugu, agasa nk'agiye mu matora wenyine kugira ngo bigaragare neza ko ari wari ushakwa abantu bose babaciye amazi. Gusa ariko ngo binaragoye cyane kuba perezida yakoresha mu matora maze kararangira bivuze ko yatsinzwe, cyane cyetse muri Amerika gusa hari n'ahandi ho biragoye cyane ko perezida yaba ari mu bahatana asanzwe ari perezida maze ngo umuntu apfe kuvuga ngo yamutsinze, biba gake cyane bishoboka, ariko binabaho da. Tshisekedi Tshilombo nimba afitiwe icyizere n'abaturage benshi ashobora kuzakomeza kuba ku butegetsi, kandi naho yaba adafitiwe icyizere ariko bikagaragara neza cyane ko amategeko ye nta ikintu amaze kuri leta z'ubumwe za Amerika. Olingate ujya cyangwa se ubw'inkere n'ubundi Tshisekedi Tshilombo nta nateze kujya azakomeza kwa na leta z'ubumwe za Amerika. Ukurikije rero umupango uhari ndetse n'igishakwa kugerwaho, bitubona neza cyane ko aka karere n'ubundi icyitwa amahoro kizaboneka mu nyandiko, ako mu bikorwa kizaba makuru y'ahandi, bitewe nuko ibuza amahoro bizakomeza kwiyongera mu karere. Gusa Tshisekedi twiteka kazazana igisubizo, we ndayishimiye. Bazakizana mu buhe buryo? Ese 23 gutakaza tuno duce irogeye twisubize? Ese bigiye tunze gute? Komeza kudukurikira umwanya ku wundi unamenya byinshi biri kuvugwa. Nanjye ntigubwa neza. Amahoro imigisha n'amahirwe bibe kuri mwebwe. Shalom.